Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwese mudahwema kubana n'Umuco Wacu TV hamwe na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2024 tuje mu makuru mu Kinyarwanda. Kuri mikoro ya mbere ndi Umushakamba Maurice, Sentama kuri mikoro ya kabiri Wirute. Mwiriwe neza Umushakamba muraho? Yego turaho turakomeye. Yego. Mu makuru yacu tugiye kugaruka ku zingingo. Ingingo tugiye kugarukaho ni ingingo zigera muri enye. Turaza kureba ukuntu M23 yiriwe mu mirwano ahitwa Ibureusa muri Warikare, yiriwe ikubita FARDC. Indi ngingo turareba muri Rubero, abaturage muri biriya bice AFC M23 yafashe, abaturage bikuye FARDC baratoroka bahungira ku bwinshi, batahukira ku bwinshi mu bice byigaruriwe na M23. Ikindi tureba ni udushya twa Tshisekedi yakoreye i Paris mu Bufaransa mu gihe cy'inama ya OIF yamaze iminsi 2. Turaza kandi kunyarukira Igoma, turebe Igoma Minova, inkurikizi za bwa bwato bwa bundi bwarohamye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10, ngo bwaba bwanabonetse babashije kububona aho bwari bwaracubiye mu mazi hasi muri metero zigera muri 200. Bityo rero ku nkurikizi hakaba hari abayobozi 2 bafashwe bagiye gukurikiranwa. Bwana Mushakamba, ingingo tuganiraho nizo ngizo. Reka tudatinze rero turebere hamwe M23 ngo yiriwe mu mirwano Ibureusa. Bimeze bite? Nibyo ngo imirwano yari ikomeye aho M23 yinjiye mu mirwano muri Warikare. Ngira ngo si igice M23 yinjiyemo bwa mbere mu mirwano ya Warikare, ariko bisa nkaho imirwano ya Warikare iba gake igaceceka, kuko ntabwo M23 ubona ko ishyize imbaraga mu kwinjira muri Warikare. Ariko iyo umwanzi uhari akomeje kwangiriza abaturage, cyangwa se bikaba ngombwa ko umwanzi uri muri biriya bice byo muri Warikare ariko hifashisha akagaba ibitero muri Rucuru cyangwa se muri Rubero, kuko ari byo bice bihana imbibi na biriya bice cyangwa biri hafi ya za Bureusa ndakeka cyangwa na Warikare. Nibwo M23 igenda ikabakubita ikabegeza inyuma mu mashyamba. Nibyo Mushakamba, tubibutse ko Bureusa ababaye ahantu hitwa Iruhofu, bahita Iruhofu, abavuga ikinyarwanda bakahita Iruhovu. Yego. Bureusa rero ni inzira waciye hariya Iruhovu ugakomeza nepfo yaho, ni hirya yaho Bwana Mushakamba, ntabwo ari kure cyane. Reka dukomeze, twumvise ko M23 yahakubuye. Turakomeza tubikurikirane n'izindi nkuru z'inyongera kuri iyi twaza kuzibagezaho mu makuru. Ariko se imirwano yatangiye sangahe? Imirwano yatangiye saa 11 n'igice Bwana Mushakamba, mu gitondo kare bazindutse. Ni ukuvuga FARDC yazindukiye ku muriro. Yego. Yazindutseho tumuriro nk'uko bisanzwe. Uvuga wa muriro yose ejo yote hariya Bweramana, umuriro igishyito kimutse cyagiye muri Warikare hariya hitwa Ibureusa. Umuntu yakibaza kuki bongeye kurwanira cyangwa bashatse kurwanira kuri axe ya Bureusa. Ahandi barabona bari gukubitwa, bakabona ko kuri axe ya Warikare ariho bashobora kubona ubwihisho cyangwa bashobora kubona umusada. Niye mpamvu bashobora kuvuga bati reka tufungure intambara kuri front ya Warikare? Impamvu zihari nuko hose bariteguye, hose bateguye imirwano. Ndavuga FARDC bagiye barunda ibikoresho. Mu minsi yashize hari n'indege zageze Kisangani z'intambara, ahubwo byari binitezwe ko zishobora kuza mu mirwano, nta zajemo, sinzi icyazibujije. Ariko hariya harunzwe ingabo cyane ku buryo intambara rwose kuhaba umwanya uwo ari wo wose byari ngombwa, kuko barebanaga ingwe. Ubundi muri Warikare hari ibice by'ingenzi M23 ikeneye cyane. Ibice by'ingenzi hariya ikeneye, ngira ngo kiriya gice cya Bureusa ni ahazengurutse, hasa n'ahazenguruka Rubero, kuko ubunyuze mu rubavu rwa Rubero mu ruhande rw'ibumoso. Ubwo rero ntawamenya ibyitegura, biriya ngira ngo ni strategy za gisirikare. Yenda tubitega amaso tuzamenya icyo ikeneye hariya. Ariko ngira ngo ikintu gikenewe hariya gikomeye cyane kinahuza biriya bice ndetse n'ibindi,
ni umujyi wa Butembo, nicyo kintu gikomeye. Yego. Niba rero imirwano yototera Butembo ntawamenya, tubitega amaso. Ngira ngo nk'uko waruvuze umujyi wa Butembo ni hamwe mu hantu hakomeye, ariko bivugwa ko muri Walikale harimo ahantu haba amabuye y'agaciro y'ingenzi ku buryo FARDC ishobora kuhifashisha kubera kuhakura ubwo bufasha bw'amafaranga, bigatuma ibitero byiyongera kuri M23. Ibyo ni byo, haba amabuye y'agaciro, ariko nanone imigendere yaho, kuhagenda, taransiporo yaho usanga ari ibintu bigoye, kuko imihanda ya Walikale n'aho iri iba ari mibi, kandi ibice bimwe na bimwe biba ari amashyamba. Ni ikibazo rero hariya kuhagenda ntabwo byoroshye. Abantu baho bakunda intambara ku buryo bazafatanya na FARDC, cyangwa nabo barayanga ku buryo bizorohera M23 izakubura mu buryo bworoshye? Ahubwo iyo igeze hariya irihuta. Iyo igeze hariya irihuta, ngira ngo ni ibintu twabonye mu ntambara zagiye ziba Kongo. Iyo igeze hariya irijyana, kuko hariya ni ahantu, cya mbere ni amashyamba, ikindi ni ibintu hari inzuzi, hari imihanda iganisha ahantu hatandukanye, nk'imihanda yerekeza Kisangani. Urazi ko kuva i Goma kujya Kisangani bigusaba kunyura Butembo, ugakomeza utyo ukazambuka inzuzi za Copo kugeza ugeze Kisangani. Hariya rero nta ntambara ikunze kuhaba cyane. Ubwo abaturage bahishira umwanzi ntabahari ku buryo batuma intambara itinda? Ntabo rwose. Ngira ngo gufungura intambara kuri Walikale M23 irahakeneye, na FARDC irahakeneye. Reka turebe ko iyi Walikale nayo yazabohozwa byoroshye, bitewe n'uko Walikale ivuyemo. Ndagira ngo Kivu y'Amajyaruguru haba hasigaye Beni gusa, kandi Beni nayo bigaragara ko hazihuta, kuko aho ADF yazengereje M23 ihageze ni ukwirukanka, nta resistance ihari. Nta kintu cyabatangira cyaba gihari. Ngira ngo bakwakirwa nk'abacunguzi, baba bagiye guhumeka ruguru hariya. Ariko nanone tugarutse Walikale, kuzavanamo Walikale yose ntabwo simbibona aka kanya, kuko bitewe n'imiterere ya Walikale burya irazenguruka. Niba tuyivuga ruguru iriya ahajya kwegera Butembo, Rubero, turongera tukagaruka tukayivuga hafi ya Bukavu. Iyo unyuze inzira ya Bunyakiri, Bunyakiri iri muri Karehe, ariko hafi aho ngaho ni muri Walikale. Urumva rero ko ari ukuzenguruka. M23 rero ARC idafite yene undi murongo w'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo izafate ziriya nzira za Bunyakiri igere muri Walikale, nanone ugasanga Walikale yenda nubwo hafatwa agace ka ruguru, ariko agace ko hepfo hari akagaruka kuri Kivu y'Amajyepfo, byagorana kuko biba bizengurutse. Byasaba ko habanza gufatwa nk'igice cya Kivu y'Amajyepfo kiriya kigabana na Kivu y'Amajyaruguru, noneho bakaba bamanukira za Bunyakiri. Reka noneho tujye ku yindi nkuru. Birumvikana twirebera abaturage bari barafashwe bugwate na FARDC, kuko M23 imaze igihe kinini ifashe Kanyabayonga, imaze igihe kinini ibohoje iriya Kirumba, za Miriki n'ibindi bice bitandukanye biri hariya byegeranye, ku buryo umuntu yibazaga ati se hari abaturage bari bataratahuka. Ariko birumvikana biragaragaye, ikigaragara nuko bari bakorewe nk'iby'abandi bakorewe i Goma, ariko byanga bikunda babonye ubuzima batabushobora, bati reka tubatoroke, cyane ko FARDC ari umunsi bayigiriye mu mayoga, barebye bigiriye mu mayoga, abandi barahambira ibyabo, barirukanka bagera mu maboko ya M23 ku bwinshi. Ibi ni byo, hariya bari barahunze, ariko bahunze batwaye bunyago na FARDC, ariko bagezeyo kubera ubuzima buriyo byarabananiye. Uyu munsi rero bakaba bafashe umwanzuro, batoroka FARDC, bayica muri humye, batangira kwigarukira. Hamaze kugaruka benshi, cyane ko aho bari bahungiye abazarendo bari babamereye nabi, babambura, abandi babica. Ubwo rero babona ko n'ubuzima mu bukene, kubaho muri ubwo buzima babona batabishoboye, bafashe umwanzuro rero baritorokera. Batangiye kugaruka, batangiye kugaruka mu kwezi kwa munane, ariko ubu ngubu muri iyi minsi bwo barimo baragaruka ari benshi cyane. Hari abavuye ahitwa Arimbongo, hari abavuye ahitwa Busorobya, Kasingiri, Rubango na Bingi. Baragaruka rero, bagaruka ari benshi, abaje Kirumba,
bagarutse Kirumba, hari abagarutse Kayina, hari abagarutse na Kanyabayonga, ni abaturage benshi cyane. Ibi rero bikaba bihamwa n'umushefu de site uyobora umujyi wa hariya witwa Muhindo Tafuteni, ni nawe perezida wa sosiyete sivile ya Rubero muri Nord Kivu, Rubero muri Nord Kivu, ariko ego akaba rero abihamya anabigaragaza uburyo abaturage barimo bagaruka ku bwinshi bahunze FARDC na Wazalendo kuko bari babayeho ubuzima bubi. Nibyo bari bahabayeho ubuzima bubi kandi birumvikana ni mu buhungiro, ariko bagiye nk'uko wabivuze kuva mu kwa munani bagendaga batahuka gake gake bagenda baca muri humye FARDC, wenda uyu munsi abenshi bisa nk'aho inkambi zisigayemo bakeya, ariko nanone ntabwo abantu bagomba kwirengagiza ko uko byagenda kose nta Kinshasa nta bije ewe nta nubwo ifitiye impuhwe abantu batashye bahunze, ariyo mpamvu umuntu wese uri mu buhungiro abaho nabi, nubwo nyine yakeneye gutaha FARDC itamubwira ngo genda kuko ari kujya mu maboko y'uwo bahanganye, kandi uwo bahanganye azamufata neza, kandi namara gufatwa neza ni amaboko ni morali. Cyambere ni morali, buriyo ahantu wafashe abaturage baho bahagarutse bakongerera morali, icyo ni icyambere kuko ubona ko icyo uri kurwanira aburi kurwanira bari kukumva. Icya kabiri kandi nanone abantu bagomba kumenya ni amaboko bawungutse, kuko muri ba bandi hari barababajwe n'akarengane bakorewe n'abirukanwe bikarangira bamwe bavuze bati reka tujye mu gisirikare. Ayo ni amaboko rero abari ku rugamba babungutse, ku buryo ku ruhande rwa M23 ni byiza cyane, ndetse niyo ufite ibice wabohoje abaturage babyo bakaba badahari ngo bakore ubuhinzi bakore n'indi mirimo yo kwiteza imbere, nawe urahomba, kuko iyo bagiye mu masoko ugiye gucuruza hari umusoro atanga, uwo musoro ugufasha urabafasha mu gukomeza kwiyubaka. Iyo wa muturage nanone ari mu bikorwa runaka bindi by'iterambere, niba mugiye gukoresha Sarongo, wa muturage nawe araboneka, iyo mihanda igakorwa, ariko ari we wenyine uhari ntibyashoboka. Rero twizere ko hariya naho abaturage tugiye kuzabona ubuhamya bwabo batubwira itandukaniro ry'ubuzima bwo mu buhungiro ndetse n'ubuzima bushya barimo bwo mu maboko ya M23. Nibyo twibutsa abadukurikiye ko iyo uvuze Sarongo hariya uba uvuze umuganda, ni wa muganda rusange abaturage bahuriramo bagakora igikorwa kibafitiye akamaro nko gukora ibiraro, gusibura imihanda n'ibindi n'ibindi. Yego. Reka dukomeze rero ngo kuri Tshisekedi hagaragaye udushya mu gihe yari i Paris mu nama ya Francophonie. Nibyo yageze i Paris asanga uko yari yitezwe mu kwakirwa birahabanye, atari uko ahubwo we nibyo yatekerezaga kuko yumvaga ko agiye kujya muri i Paris, yagera i Paris akagereka wa mutwaro w'ibibazo byose ku Rwanda, yirengagije ko Macron azi ukuri. Macron rero yavuze ukuri biramubabaza, nubwo bitumvikana icyababaje Tshisekedi, kuko Macron nta ruhande yahegamiyeho, ahubwo yahengamiye ku ruhande rw'icyatanga amahoro, kuko Macron yavuze ko nawe yakomeje yamvugo yo kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zifasha M23, aravuga ngo zizave muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko arangije ati M23 ikwiye kuganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nicyo cyamubabaje, ariko yirengagije impamvu y'uko ariko kuri, yirengagije ko ariko kuri, yirengagije ko Macron n'Abafaransa batameze kimwe cyangwa batari mu gatebo kamwe na Moya yabwira ngo vuga ibi ngibi. Ariko nanone ikindi kintu cyamuteye ibibazo nuko kwa kudakurikirana ngo ategure protokole y'uko iraba imeze, ategure n'ibiki, yisanze abandi baperezida bafite protokole nzima, bajya mu biganiro n'abandi baperezida bafite uburyo ki, kubera umubano mwiza u Rwanda rufitanye n'ibihugu bitandukanye by'umwihariko byo muri Francophonie. Yisanze ibyo bihugu hari ibiganiro n'ubusabane n'umubano mwiza hagati ya nyakubahwa Perezida Kagame n'abaperezida b'ibyo bihugu, none akisanga Tshisekedi yisanze wenyine i Paris. Hari n'ifoto yasohotse Perezida Kagame ari kuganira n'abandi baperezida, Tshisekedi we yubitse umutwe. Nta perezida wubika umutwe atabona ko yishwe n'irungu, kandi ari kumwe na bagenzi be, kandi abandi 2-3 bari kuganira na nyakubahwa Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame. Rero Tshisekedi
kwivumbura n'ibindi. Icya mbere yisanze wenyine agezeyo. Reka turebe udushya twe rero. Ariko nanone we ho gatoya mbere ko tujya kureba mu twundi dushya kuko nako nagashya, yisanze wenyine kandi mugenzi we ntiyari yamwitatwaje w'i Burundi. Ari we bari nibura kwisungana kuko ari we bashobora kuba bahuje imyumvire. Rero yisanze wenyine kubwuko yanze kujyana umusangirangendo we bahuje imyumvire. Yego, udushya twe rero mbere na mbere ngo yagaragaje umujinya mwinshi cyane, arakariye Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Yego. Ibi rero byaje kumutera kwanga ko Macron yamusabye ko bahura bihereye, we uko ari batatu, we Macron na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, noneho na perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaganira bihereye bonyine uko ari batatu. Tshisekedi yarabyanze, noneho bazanye n'ifunguro rya mu gitondo, Tshisekedi naryo araryivumbura ngo yanze n'ibiryo. Iyo bigezeho umukongomani yanga ibiryo umenyekeka niba nta nyama yari irimo. Ibi rero ni ibintu bisekeje mu dushya twa Tshisekedi. Akandi gashya ka Tshisekedi rero ntabwo ari utungutu gusa two kwivumbura, kurakara, kwanga ibiryo, kwanga kuganira n'abandi ba perezida, kwigunga. Akandi gashya ka Tshisekedi ahubwo ku munsi wa kabiri ngo ntabwo yagiye mu nama, yifatiye inzira arigendera ajya kuri ambasade ya Kongo, aragenda ajya kwiganirira n'abadiaspora kuri ambasade, abakongomani baba hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Aganira nabo nyuma y'ibiganiro, ku buryo ngo yaje guhita yurira indege arataha ajya i Kinshasa. Ataha adasezeye, yagiye nk'umugesera. Nibyo natangira nkubwira bwana Sentama, impamvu Tshisekedi yivumbuye. Tshisekedi akunda success, abakongomani bakunda success, akunda ibyubahiro. Yego, yasanze mu baperezida nta n'umwe umwitayeho, bamuzi nyine amabi. Abona ariko nyakuba perezida Kagame bose baramukeneye, barimo baganira nawe, bamufitiye urugwiro. Icyo kintu kimeze nk'ishyari yagize rero cyatumye avuga reka njye kwihura n'abadiaspora bankeneye, mbona iyo success ya bene wacu. Ubundi yiyemeza gutaha ashonje, n'ibiryo arabyanga. Wasanga baramuhaye takeaway mu ndege, yaragiye ku mihanda. Hari abantu bajya bavuga ngo yamenyeye kujya hambaga zo mu muhanda wo mu Bubiligi, basanga ajya kuri buza, hari uburyo byateguwe, cyangwa akababwira ati munzigamire mwuka byaramwe duhure kuri ambasade manze mbone hambaga. Bwana Mushakamba, ibi bintu ntabwo bisanzwe ku muntu w'umuperezida, urabivugaho iki? Ni ya nuza natangiye mvuga, protokole ya Tshisekedi iri hasi, ameze nk'utanagira protokole. Rero iyo protokole iteguye nabi, niyo mpamvu n'ibintu bipfa. Wabonye ko hari n'igihe agenda yakumva abantu bagize bamuhamagaye, akahita ahagarara, ababonye bose. Agejeje mu nama, ageze hari abantu baramubwiye bati Tshisekedi kubera gukunda success na protocol ishonje, akahita ahindukira akajya kureba abo ngabo mu by'ukuri yagakwiye gukomeza akajya muri icyo gikorwa, babandi agahura nabo ku gihe cyagenwe. Kuko niba protocol ishobora gutegura ko Tshisekedi ari bujye mu Bufaransa, nitegura uburyo agomba kuba, hari ibiganiro n'itangazamakuru ashobora kugira, hari ibindi bikorwa ashobora kugira bimuhuza n'abandi bantu b'abanyamahanga, n'abandi ba perezida cyangwa abandi bantu bahagarariye imiryango mpuzamahanga. Nk'urugero, nyakubahwa perezida Kagame yaganiriye n'uhagarariye European Union, yaganiriye n'abantu batandukanye ubona byagirira igihugu akamaro. Ariko Tshisekedi yaganiriye n'abandi usibye kujya kureba abo bakoma amashyi be, abamukomera amashyi kuri ambasade. Ariko buriya ngo nibwo buryo bwa gikongomani. Ariko bikwiye guhinduka bitewe n'uko ntabwo Kongo izahora mu gatebo ka Kongo. Ibihe byarahindutse. Yego, byarahindutse. Yego. Reka tudatinze rero dukomeze turebe ingingo yacu ya 4, ngira ngo ni nayo ya nyuma. Igoma, Minova, turagaruka kuri bwa bwato bwarohamye. Bwarohamye ku itariki 3 z'ukwa 10, burohamamo abantu benshi cyane, ndetse bakomeje kujya bavuga umubare muto. Ejo barimo bavuga abantu 237 bamaze gupfa babonye imibiri yabo. Bavugaga abantu 58 barokotse, ko aribo barokotse iriya mpanuka. Ariko icyagaragaye, bamaze kwemeza ko ubwato bwari butwaye abantu bagera muri 700
ndetse na nyir'ubwato yari arimo Bwana Mushakamba. Ubu bwato rero n'uyu munsi bakomeje kubona imibiri y'abaguye muri buriya bwato ireremba hejuru y'amazi cyangwa se yaguye ku nkombe, amazi yayitaye ku nkombe, ariko ikirenze icyo uyu munsi ngo baba bashoboye no kububona aho bwari bwararohamye kure hasi mu ndiba y'amazi, ngo ni muri metero 200. Ibi bintu wabikurikiranye bimeze bite? Tubivugeho, tuze no kureba inkurikizi zabyo, ingaruka byagize ku buyobozi. Turaza kurebera hamwe abantu 2 bafashwe ubu bamaze gufungwa bagiye gukurikiranwa Bwana Mushakamba. Nibyo, ubwato bwabonetse muri metero 200. Ikiza ni uko bwabonetse, nyirabwo yabuguyemo si we gusa. Hari ngira ngo ni inkuru tugomba kubwira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko bo muri Karehe. Hari umugabo wari waramaze inka z'abaturage bo muri Karehe, Sud Kivu bavuga ikinyarwanda, arazishimuta, akazibaga, akajyana kugurisha inyama zazo mu mujyi wa Goma. Uwo nawe n'inyama ze batwawe n'ubwato, nabo baguye muri ubwo bwato. Birumvikana famiye ye yarabuhombye, n'ubu ngubu iri mu kababaro, ariko abo yakoreye ibibi byose bari kuvuga bati Imana ihora ihoze. Bwana Sentama. Yego, nibyo, uwo mugabo yabarwaga mu Bazarendo, ariko ikiriho nuko nubwo yabarwaga mu Bazarendo, ni umunyarwanda wihinduye umuzarendo kandi yahunze 94. Uyu mugabo ngira ngo tumubwire abantu, yitwa Ngendahimana Barikunda Eugene, akaba yaravutse 1964, akaba yaritabye Imana nyine sinzi niba yaritabye Imana umunyabyaha, niba yitaba Imana, niba yitaba nde, ariko uko tumenyereye kurivuga dutyo tubivuga uko nguko. Ni kuri 3 nyine z'ukwa 10/2024. Ubundi bakundaga kumuhimba, yari afite izina yitwaga Gishoma. Uyu rero akaba ngo hari inka yari baribye hariya za Buragiza, biriya bice bya hariya bigabana na Kivu y'Amajyepfo na za Numbi hose. Inka bari baribye hariya, bari barazizanye, bari bafite ibagiro Iminova, noneho bakazambutsa mu bwato bakaza kugurisha inyama i Goma. Rero yaba yararohamye muri buriya bwato atwayemo n'inyama nyinshi z'inka bibye basahuye hariya muri biriya bice. Ubwo akaba yarohamye, nawe yararohamye, yaguyemo nyine n'uyu nguyu Gishoma. Amazina ye nyakuri ni Ngendahimana Barikunda Eugene. Ndabona ari umugabo wari ukuze, birumvikana, umugabo wo muri 64, ngira ngo yari afite imyaka 60. Yari akuze nawe akaba yaguyemo. Ariko si ibyo gusa, hari n'abayobozi bafashwe, bafunzwe, bashinjwa kuba bararangaye mu mikorere ya buriya bwato, uburyo bwashyiragamo abantu, bugashyiramo abantu barenze ubushobozi bwabwo. Abo bayobozi ni bande Bwana Mushakamba? Ndabona ari Safari Kubiri, wari DGM. Ubwo no mu buyobozi bwa immigration. Yego. Hamwe na Amani wari uhagarariye Transcom Minova, ubwo ni buriya bwikorezi bwo mu mazi hariya. Aba rero bakaba bafashwe uyu munsi, bafashwe nyuma y'inama yakoreshejwe na Ruko Shabani. Uyu Ruko Shabani akaba ari minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu, na ibyo bita affaire coutumière. Ubwo rero yakoresheje inama hari i Goma. Nyuma y'inama noneho baza gufata imyanzuro ko aba bantu bafatwa, bakaba bafashwe, bafunzwe Bwana Mushakamba. Kongo igira udushya Bwana Mushakamba. Hari abasirikare 2 wabonye bakatiwe urwo gupfa. Yego, ngo bazira gukoresha kwiba telefone, ngo bambuye telefone none bakatiwe urwo gupfa. Abisha abantu nta bihano, ariko wambuye telefone akatiwe urwo gupfa Bwana Mushakamba. Bwana Sentama, ikindi nakongeraho, birababaje kuba abangaba bari bafunzwe uyu munsi, ibintu bimaze iminsi 4 hafi 5 bibaye,
aba bagakwiye kuba barahise batabwa muri yombi, ndetse uyu munsi minisitiri yazaga bari bakwiye guhita bacirwa imanza, kuko uko byagenda kose aba bayobozi bashinzwe ubwikorezi hari amafaranga bahabwaga n'abatwaraga n'abakoraga taransiporo mu buryo butemewe. Urumva bafite ibyangombwa, bafite n'ibikenewe, ariko bari kurenza urugero si uko abangaba babaga batabizi, ahubwo ni uko bahabwaga ruswa yo kugira ngo babareke, yo kugira ngo babareke babirebere, babyihorere, bibe nk'aho batari kubibona. Ikindi wenda ushinzwe immigration birumvikana nawe nibyo, ariko bagakwiye kujyana n'ushinzwe gisirikare na polisi hariya hafi, nabo bashinjwa kudatabara vuba, kuko wenda niba badashaka kubigaragaza, ariko nibyo na bamwe mu banyekongo bagiye babitangaza mu nkuru zabo, ntawe uzareka kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zatabaye mbere. Wambwira gute kuntu ingabo za marine, uhagarariye marine atatawe muri yombi ya Kongo, atatawe muri yombi kugeza ubwo niba bari mu kabare, kugeza ubwo marine y'u Rwanda ijya gutabara abantu babo, yemera ikavuga ngo reka dusimbuke bariya abantu aho kugira bakomeze bicwe, bakomeze bapfe, bari mu byago, reka turenge umupaka, turenge aho tugomba kurenga, tugende dutabare. Ibyo ni byo, cyane ko bariya abantu mbere y'uko barohama ngo baranatabaje cyane, yego, batabaza abasirikare babumva ntibabitaho, ngira ngo n'amajwi yaratambutse ntabwo batabaza umuntu uri kwicupa, bari bahari bavuga ko ngo marine yabo yari yasinze yibereye aho ngaho iruhande rw'ikiyaga yinywera, kandi nuko gusinda n'ibyo banywaga ngira ngo babikura mu bantu, ya ruswa y'abantu bambutse ibicuruzwa hariya n'abahanyura bose banamushakamba. Birumvikana nk'uko nari mbivuze, uhagarariye polisi, uhagarariye n'uhagarariye iyi marine bagakwiye guhanwa, kuko niba u Rwanda rwo rwatabarije abari mu byago kandi bari hafi, hari abari hafi babashinzwe, ni ikibazo. Kugeza ubwo arega buriya nuko abantu batabikurikira neza, nta nubwo iriya FARDC wahabonye n'abariya abapolisi batabaye mbere. U Rwanda rwatabaye mbere ruhamagara SADC iraza iratabara. SADC imaze kuhagera, u Rwanda rubona abatabazi baho bahari, rwahise rwisubirira mu bikorwa byabo byo gucunga umutekano wabo, banga gukomeza kuguma muri ibyo ngibyo, cyane ko nuko nyine ubutabazi budasaba uburenganzira, ubundi byo bakoze bari barenze ku itegeko, ariko kubera agaciro k'umuntu bahisemo kujya gutabara. Ngira ngo mu bantu bake barokotse, kuko bapfuye nibo benshi, mu bake barokotse navuga ngo nabo barokotse ku 80% impamvu yo kugira barokoke 80% ni umutima wagizwe n'abamarine, bari umutima wo gutabara wa kimuntu wagizwe n'abamarine bari mu kazi ku ruhande rw'u Rwanda. Yego nibyo, reka rero tugane ku musozo w'inkuru yacu Bwana Mushakamba. Dushimira abadukurikira, tubibutse ko kugira ngo ibiganiro byacu, amakuru yacu ajya bageraho mu buryo bworoheje, buri wese akanda subscribe, kandi bikorwa rimwe gusa, noneho amakuru akajya amwizanira. Dukeneye nuko batubwira, baduha ibitekerezo byabo kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Nakagaruka rero kuri umugoroba, turabashimiye. Nari Sentama, Bwana Mushakamba ngiye imikoro. Urakoze cyane Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abadukurikiye mwese, mpagarike n'ubugingo, Imana ikomeze ibane namwe. Umuco Wacu TV, Nuru ya Mashariki, duhorana namwe ibihe byose. Murakagira Imana.